ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ዓበይትን ኣገደስና ዜናታትን ምስኡ ዝኸይድ ትንተናን ዝበልና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትፀንሑ ድማ ብክብሪ ንዕድመኩም ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዘተኮረ ክኸውን ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሓይልታት ተፈጢሩ ዘሎ ጋፕ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ብኸመይ ይኸይድ ኣሎ እንታይ እንታይ ይፍፀም ኣሎ ሓደ ብሓደ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ዋትስ ጎይንግ ኦን ኣብ መንጎ እዚኦም ክፈላለዩ ዘይክእሉ ዝመስሉ ዝነበሩ መፃምድቲ ኣጋጢሙ ዘሎ We knew President Trump would have a difficult equation with Ukraine, but this bad, I don't think anyone predicted it. Here is a list of things that Trump has said about Zelensky, and I'm just counting the last 2 days. A dictator without election, a terrible leader, and a modestly successful comedian. This is not criticism, this is an all-out attack. So ከም ዝንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ዘለንስኪን ዶናልድ ትራምፕን ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናረሰነ ይኸይድ ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሓደ ነገር ምስ ጀመረ ዘይገድፍ ከም ምዃኑ መጠን እዚ ኩሉ ባእሲ ፈጢሩ ዘሎ ድማ ናይ ቃላት ኣብ ሚድያ ዝለዋወጥዎ ዘሎ ዝመስሎ ሰብ እውን ኣሎ ብትክክል እቲ ሚድያ ከምኡ ገይሩ ክሸጦ ስለ ዝፍትን ዘሎ እዩ ኖ እቲ ዝዓበየ ባእሲ ፈጢሩ ዘሎ ዘለንስኪ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝደለዮ ኮንትራት ክፍርም ስለ ዘይመረፀ እዩ እቲ ኮንትራት ድማ እንታይ እዩ ከንሪአኩም ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ነገራት ተሓቢኦም ዝኸድሉ ግዜ እውን ኣይኮነን ብግልፂ ዝዝረበሉ ዘሎ ነገራት እውን ስለ ዝኾነት ኣብ መንጎም ዘሎ ጋፕ እናዓበየ ስለ ዝኸደ ባሻይ ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ ዘሎ ድማ ምስጢር ብዙሕ እውን ትስከፈሉ ኩነታት የለን ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ዳሕድሕዩ ኣውፅይዎ ኣሎ ሕጂ እውን ንዘለንስኪ ዲክቴተር ምዃኑን ዘይዕወት ምዃኑን ከምኡ ድማ እቲ ሃገር እውን ኣብ ሓደጋ ከም ዘላን ናይ ብሓቂ ሕማቕ መራሒ ምዃኑ ገሊፁ ሎ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ከዓ ምግናን ምን ኣይመስለንን ማለት ንሳቶም ዳ ጅግና ፍሉይ መራሒ ኢሎም ከጣቅዕሉ ስለ ዝመረፁ እምበር ዘለንስኪ ፍሉይነት ከም ዘይብሉ ዝኾነ ሰብ ዝዕዘብ ዘሎ ዝሪኦ ዘሎ ሃገሩ ዝዕኑ ዘሎ ሰብ እዩ ዝኾነ ዓይነት መባእስኻ ፈሊጥካ ኣካይዳኻን ኣገባብካን ክትዕሪ ይግባኣካ ግን እዚ ሰብ እዚ ዝኾነ ይኹን ኣብ ነፍሱ ሓደጋ ስለ ዘይወርዶ ዘለዉ መብዛሕቲ ግዜ ድማ እቲ ሩሊንግ ክላስ ዝበሃል ኣብቲ ዩክራይን እቶም ሃብታማትን እቶም ኤሊትን ኣብቲ ኩናት ይሳተፉ የለውን ደቆም ይሳተፉ የለውን ስድሮም ይሳተፉ የለውን ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ቪላታት እዮም ዝቕመጡ ዘለዉ እዚ ድማ ብወቅዕ ዝዝረበሉ ሰብ ዶናልድ ትራምፕ ጌጋ ከምዘይብሉ ጥራይ እንታይ እቲ ፀገሙ ምስቲ ንሳቶም ተሰማሚዖም ንውዳሴ ዝህብዎ ዝነበሩ ዝፍለ ሓሳብ ስለ ዘምፅእ እዩ This is an all-out attack, and Zelensky will be haunted by it. Last year he was dealing with good old Joe Biden. No criticism, no questions, no insults. But Trump is unleashing on him. He is effectively blaming Ukraine for starting the war. Listen to the contrast. This guy, to his very soul, is who he says he is. It's clear who he is. He's willing to give his life for his country. And all the folks that came with him today. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጆ ባይደን I don't know ምስ ዘለንስኪ ጆ ባይደን እኳ እንታይ ሞ የመሓድር ነይሩ ይወሪድዎ ክትሪኦ ከለካ ግን ኩሉ እቲ ዝወሃብ ዝነበረ ሓገዛት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኮንዲሽንስ ዘለንስኪ ድማ ኣብዛ ርእሱ ተሸኪምዎ ክኸይድ ፀገም ዘይነበሮ ሰብ እዩ ነይሩ ኤውሮጳን ተመሳሳሊ ኣብዛ ርእሶም ሸይሸይ ከብልዎ ዝደልዩ ነይሮም እዮም ሕጂ ግን ኩነታት ተቐይሩ ኣብ ኣሜሪካ ኒው ሸሪፍ ኢን ታውን ይብሉ ሓድሽ ቦስ ይመፅኡ ዘሎ እቲ ሓድሽ ቦስ ድማ ነቲ ዝነበረ ኣካይዳ ጠቕላላ ኣይደለዮን ክቕይሮ ይደሊ ኣሎ እንዳትስ ዓብይ ነውፅ ፈጢሩሉ ኣብቲ ፖለቲካዊ ስፔስ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because I love Ukraine, but Zelensky has done a terrible job. His country is shattered and millions of people have unnecessarily died. And there's no ሕጂ ኣብዞም ክልቲኦም ዘሎ ኮንትራስት እሲ ናይ ሰማይ ምድሪ ፍልልይ እንዲህ ዘሎ ኣብ መንጎ ጆ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ክልተ ናይ ሓንቲ ሃገር መራሕቲኦም ክትብሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ክልተ ዝፃልኣ ሃገራት መራሕቲኦም ጥራይካ ክትብሎም ትኽእል ጠቕላላ ዝፃልኣ ምክንያቱ እዚ ጆ ባይደን ፑቲን ሰይጣን እዩ ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ምስ ፑቲን እርቂ ክንገብር ኣለና ፅቡቅ ሽርክነት ክንገብር ኣለና ክልተ ናይ ተፃረርቲ ሃገራት መራሕቲ እምበር ናይ ሓንቲ ሃገር መራሕቲኦም ክትብሎም ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ድማ እንታይ ዘንፀባርቐልካ እቲ ፖለቲካል ፖላራይዜሽን ኣብ ፖለቲካ ምትፍናን ወይ እውን ጋፕ ኣብ ፖለቲካ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ እቶም ክልተ መራሕቲ ካብ ዝተፈላለየ ፓርቲታት ዝመፁ ጠቕላላ ፖሊሲ ናቶም ተፃራሪ እዩ
ዶናልድ ትራምፕ ንኣብነት ብምሉእ ጆ ባይደን ዝገበሮ ፖሊሲታት ብምሉእ ኤክስ ሂቦ ብምሉእ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ቅድሚኡ ዋላ ኦባማ ዝገበሮ ብምሉእ ኤክስ እዩ ዝቦ ዘሎ እቲ ጆ ባይደን ድማ ከማይ ገይሩ ነይሩ ምስ መፅእ ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረ ፖሊሲታት ብምሉእ ኤክስ ሂቡ እንታይ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ትራምፕ 4 ዓመት ምስ ወደ እቲ ዝመፅእ ዴሞክራት ተዓዊቶም ምናልባት ማለት እዩ ንብምሉእ ኤክስ ክቦ ምዃኑ እውን ምግንዛብ የድሊ ሪፐብሊካን ተመሪፁ ፕሮባብሊ ገሊኡ ክተርፍ ክእል እምበር ዶናልድ ትራምፕ ተኣልዩ ካልእ ሪፐብሊካን ተመሪፁ እውን ዳርጋ ነዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ኣካይዳ ክኽተሎ ክትብል ኣይትኽእል ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ንቡር ሪፐብሊካን እውን ኣይኮነን ፍልይ ዝበለ ናቱ ማጋ ዝብል ነቲ ሪፐብሊካን ኣብ ናቱ መስመር ዘእተወ እምበር ኣብቲ መስመር ናይ ሪፐብሊካን ዝኣተወ ኣይኮነን እዚ ዝኽተሎ ዘሎ ድማ ኦኬ ኤሮጳ ነፍሶም ክፍትሹ ጀሚሮም ኣለው ልስን ኣብዚ Hello, welcome back to Talking Europe. Henry Kissinger once quipped, "Who do I call if I want to call Europe?" Well, EU Council President Antonio Costa intimates that Donald Trump should be calling him. But so far, the US President appears to have given much more of his time to Vladimir Putin than to Costa or to EU Commission Chief Ursula. እጂ ኤሮጳ ምንታይ በፂሖም ኣለው እቲ ሪያሊቲ ክሓርሞም ስለ ዝጀመረት ክውንነት ክመፅኦም ስለ ዝጀመረ እንታይ ተገበርና ሓይሽ ዝብል ትክክለኛ ዘረባ ጀሚሮም ኣለው እዚ ኣትሊስት ኣብ ቴሌቭዥናት ናቶም እምበር ኣብቲ ፖለቲካዊ ለይቲ ጓጌና እዩ ዘሎ ሓደ ቀደም ፖለቲካል ፊሎሶፈር ናይ ኣሜሪካ ነዚ ፎሬን ፖሊሲ ድማ ዓብይ ፅልዋ ዝነበሩ ሰብ ሄንሪ ኪሲንጀር ዝበሃል እንታይ ኢሉ ነይሩ ንኤሮጳ ፅቡቅ ገይሩ ነቲ ቢሮክራሲ ናቶም ኣቐዲም እዩ ነጊርዎም ነይሩ ኣቤት ንኤሮጳ ክድውለላ እንተደልየ ንመን እየ ዝድውል ኢልዎም ንኣብነት ንኣሜሪካ ክትድውለላ ተደሊኻ ዶናልድ ትራምፕ ኢኻ ትድውል ናብ ኤርትራ ክትድውል ተደሊኻ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢኻ ትድውል ናብ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢ ኣብ ካልኦት ሃገራት ፍሉጥ እዩ መን እቲ ሄድ ኦፍ ስቴት ኣብ ኤሮጳ ንመን ኢኻ ትድውል ኖበዲ ኖውስ ዳት ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ኣሎ ፕሬዚደንት ናይቲ ካውንስል ኣሎ ፕሬዚደንት ናይቲ ባይቶ ኣሎ ፕሬዚደንት ናይቲ ኣሎ ስለዚ who is in charge መን እቲ ዝለዓለ ቦስ ኖበዲ ኖውስ ሶ ምናልባት ክቐለልካ እቲ ዲኮስታ ዲ ዋላ ሓድሽ ፕሬዚደንት ናይቲ ካውንስል ናይ መራሕቲ ዘሎ ንሱ ናባይ ደውል ኢሉ ነጊርዎ ነይሩ ንሱ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣይ ናቡ ኣብታ ናይ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ከምኡ ድማ ናይቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ፎሬን ኣፌርስ ድማ ካያካላስ ካላላትኩም 4-5 ፕሬዚደንታት እዩ ዘለዎ እቲ ዩሮፒያን ዩኒዮን እዚ ካ እንታይ ዘርእየካ እቲ ቢሮክራሲያዊ ዘሎ መግለፂ ዘይብሉ ከም ዝኾነ ላይክ ናይ መግለፂ ቢሮክራሲ ክትብል ተኮይንካ ብራስለስ ኢኻ ክትብል ዘለካ ካብ ብራስለስ ንላዕሊ ቢሮክራሲ ዘለዎ ወይ እውን ብኦፊሳትን ብሓለፍትን ብስልጣናትን ብሽማውን ብገለመለን ዝመልአ ቤት ፅሕፈት ወይ ግን ምሕደራ የለን ኦኬ ዳር ኣሳይድ ንሱ ንግደፍ ድሓት ንሱ ካልእ ኣርስቲ እዩ ኤሮጳ ኣበይ ገፅና ንኸይድ ዝብል ዘረባ ጀሚሮም ኣለው What is it? Von der Leyen or to EU foreign policy head Kaja Kallas. While Kallas calls Trump's discussion with Putin about Ukraine appeasement, various EU member states are being more cautious, perhaps wanting to leave themselves wiggle room with the Trump administration further down the line. But the result, in terms of optics at least, is that the EU is struggling to speak as one, and even a hastily convened summit of European leaders called by President Macron in Paris ended with no ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኤሮጳ ወላ እውን እቶም መራሕቲ ሓደ ንፁር ዝኾነ ዕላማን መርገፅን ሒዞም የለውን እታ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ሓላፊት ናቶም ካያ ካላስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፑቲን ዝገብሮ ዘሎ ኣፒዝመንት ማለት ሕግብግብ ናብ ፑቲን እዩ ብምባል ወይ ንፑቲን ንምሕጓስ ዝግበር ዘሎ ስለ ዝኾነ ውፅኢታዊ ይኮነን ብምባል ለቒፋቶ ነይራ እዚ ተሪር መርገፂ እዩ ኦልሬዲ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እቶም ካልኦት መራሕቲ ግን ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ዋላ ፕሬዚደንት ናይቲ ካውንስል ኦፍ ዩሮፕ ኩላቶም ከምዚ ዓይነት ቋንቋ ኣይመረፁን ምክንያቱ ሽግር ከይፈጠረሎም ዶናልድ ትራምፕ ኢሎም እንታይ ዘርእየና ዘሎ ኤሮጳ ኣብ ሓደ መርገፂ ክትመፅእ ከም ዘይከኣለት እዚ ኣብቲ ናይ መራሕቲ ናይቲ ብራስልስ ክኸውን ከሎ ዋላ እቶም መራሕቲ ናይቲ ሃገራት እውን ተሪና ኣብ ፓሪስ ክልተ ግዜ ተጋቢዮም ዋላ ሓንቲ ፍረ ከፍሪ ይከኣሉ ኣብ ዋላ ሓደ ነጥቢ ክሰማምዑ ይከኣሉን ስለዚ ኤሮጳ are in deep trouble በዚ ዘለዎ ኣብ ዝለዓለ ሓደጋን ሽግርን ከም ዘለዎ ኢኻ ትርኢ ናበይ ገፆም ክኸዱ ይኽእሉ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ክፅበዮም ካይኮነን ዶናልድ ትራምፕ obvious plan. Top diplomats from the Trump administration then met their Russian counterparts in Riyadh, Saudi Arabia, with no Ukrainians present. Well, we're going to discuss all this with two MEPs who work on foreign affairs and on Ukraine. Mark Botenga is a Belgian politician from the left group here in the European Parliament. Welcome to you. Thank you very much. And also Pekka Toveri is a Finnish MEP from the European People's Party. Welcome to you as well. Thank you. Let's first, before I get your reaction. እጅ እንታይ እዩ እትሕቶ
أمريكا بغطى مس راشا زرب جميرالا أوروبا بتتعولى يتعدمون ترى هذا كونس انتاي كم استبهلون تخكل كونسلت يتحطتون أي تنقرون دما لك كمان على التلفزيون يوم رياكت يقبر له بحجون أبتز قبر له conversation كنا متاك توميم we don't know أوروبا دما فريك أوت يبلغهم زي ناي بقى لبخام استفاق كاتقبرا كايدا كوما عين كايدا مريض أم الله عقبون الله أمريكا دما جس كلي أتوم الله تغلا دونالد ترامب جس كلي ومالله من البات لنكنه مرحتناتهم كمتيومي بحلالوجن حرماينا بعتي. Listen to the US Special Envoy for Ukraine and Russia, Keith Kellogg. Well, can you assure this audience that Ukrainians will be at the table and Europeans will be at the table? The answer to that last question, just as you framed it, the answer is no. The answer to the earlier part of that question is yes. Of course, the Ukrainians are going to be at the table. Mark Batenga, so it's very clear Trump doesn't want to give Europe a place at the table, but انتايلو اوروبا اب تتعاولا ناي نيغوسيشنز از قدمي ناي بالرياض سممع ناي سعوديه قدمي مقبارس تقبرنديو اسكن نقرنا كترغاغصلنا تخل يوكرين اب تتعاولا كله مخانم اوروبا دما بتعاولا كله مخانم زولو تاكالي تحطو ناي اوروبا اي نو إلوم نقصيلو امنا اوروبا كونفرنس يو نو اوروبا بتعاولا كاتو يكون لهم يوكرين جن ويلو ميرو نبعل السوق دونالد ترامب اغواني وزلو بتخكل ونتي زخيه زلا كايدا كم بوز خاله سب راح يكون ناب يوكرين كصقاقع سلازفتنه مستر دونالد ترامب دما زغد سوسل زي كون يور فاير كبلو قريب خمسه لو يزنكر يجي سمعوا اوروبيان بوليتيكيين Europeans are somehow in shock at this. Was this not actually pretty predictable? Well, I think it was. I actually warned for this scenario for several years because, in reaction to the Russian invasion of Ukraine, the European Union has taken a number of measures. Sanctions, arms deliveries, financial support to Ukraine. One thing the European Union has not done is a diplomatic initiative to say, we will take diplomacy seriously because in the end, almost all wars end by diplomacy, and we will take this diplomatic role because it's on our continent, it's close by, it's neighboring country, and so on. And so what's happening then, if you haven't actually prepared for diplomacy, if you haven't actually said, we'll take this initiative, someone else does, you're in complete disarray. And this is what we're seeing today. The European Union is being, overrun. Vekatoveri, is it the Europeans' fault that it has come to this? So انتاي سكيلوم اوروبا غزيا حشيشه بليعه تايلو እዚ ኩናት እዚ ናይ ኤውሮጳ ኩናት እዩ ንኤውሮጳ ይቀንዲ ዝትንክፍ ንኤውሮጳ ድማ ይዝምልከት ንሰለስተ ዓመት እገዳ ዕፅዋ ገለመለ ኮንፈረንሳት ገለና ገበረት ነቲ ኩናት ንምንዋሕ ኣፅዋር ንምሃብ ኣክን ትጓየ እሱ ጽቡቕ እዩ ክትገብረ ትኽእል ኢኻ ኩናት ስለ ዝኾነ ጎኒ ድማ ዲፕሎማቲክ ቻነልስ ክትጅምር ክትክእል ኣለካ ክትዘራረብ ኣለካ ዝኾነ ይኹን ኩናት ኣብ ዓለም ኣብ ታሪክ ኣብ ጣውላ እዩ ዝውዳእ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ መራሕቲ ግን ካብ ኮመን ሰንስ ዝጠፍኡ ብቅዓት ናይ መርሕነት ዘይብሎም ምዃኖም በዚኻ ትፍለጥ ዳትስ ዋይ ድማ ዶናልድ ትራምፕ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ጣውላ ምፂኻዮም ትርጉም የብሎም ኢሉ ጉሒፍዎም ዘሎ ድሮ ኤውሮጳ ነቲ ሪያላይዜሽን ክዛረበሉ ጀሚሩ ኣሎ the biggest problem ኤውሮጳ እቶም ኣብ ኮሚሽን ዘለዉ በዓል ኡርሱላ ቨንደር ላይን 5 ዓመት ክፀንሕ ይሃው that's a shocking reality ብሓቂ ደሰንብድን ደርዕድን እዩ because نسل إذا حلف حمش عمت أوروبا تبار زحجي بس حتى زل أوروبا وصيتنا تمحضرنا تاي توسع حمش عمت دم توهي بولو كابتم كلام زنا برج دما زجردو سبات دما أخرت تمتي الله دبلوماسي زبهال قاف زي تردع بجكا ني راشا خنس راينا زبل أقول حساب زلوا قال نتا ناي دبلوماسي حلفيتنا أوروبا عملو فورين بوليسي اند دبلوماسي حلفيت تكايا كلاس تبهاليا بجكا تن راشا خنا ودقينا تبل قال زخونه قال كتوص ترعايات يتفلت جرما بزونالد ترامب باس جميرات الله لزي اوروبا عشالات ناي دبلوماسي وي ون دبلوماسي زي ردهم سبات مخانم كلهم مهرات نجيرهم مم بتكسمعوا زي يقولوا I don't know ابتي براسلس ناي بينهم موسيقى سلد سمعوا that's it ابز ميديا اوروبا كنديك زي نجيروا ميكد محجون جن ايسمعوهم well pretty much who else our problem is that we haven't had any strategy on how to deal with the war in Ukraine by saying that we support Ukraine as long as needed is not a strategy unless you plan to kill all the Ukrainians by depleting them through the long war. We hadn't had a plan which would have included that in one point we can force Russia to negotiate. بحفشة أوروبا تيجينا براغسي دل نيروايو دونالد ترامب ما exactly هم ينيرون أبين يركم يوم هنجي أبتأولا داي متعنا دو داي تعدمنا دو قال ملا تبلو سلسة عامة هبتكوينات كايات كله تطوع دبلوماسي غيركم قال غيركم كتفتحوا وتدخلون يركم حجي ابز قداياتكم حوسو سايتبل كتبلاشو تزيكم كتعريو يدخلون يخم بمبالي دونالد ترامب سوم كزراربن نعتاتهم ابطاولا كساتفهم زي دل زلو زياده ما اتا تصبيهم زنبرت اجا زيا ناي بحقي
ኣካውንታብሊቲ ተሓታትነት ስለ ዘየለ እምበር ተሓታትነት ዝግብኦ እዩ ኩነታት ኤውሮጳ ዝተኸተሎ ንህዝቢ ኤውሮጳ ብዝብድል መንገዲ ምስ ራሻ ዝኸድዎ ዝነበሩ ኩናት ህዝቢ ኤውሮጳ ብዙሕ በዲልዎ እዩ ብነዳዲ ይኹን ብቁጠባ ይኹን ብኢንዱስትሪ ይኹን ኣብ ኩሉ ጽላት መቸም ንኣሜሪካ ንምሕጓስ ዘይገበርዎ የብሎምን ኣሜሪካ ድማ ቤላ ጌራ ተፃዊታ ከምዛ ማስቲካ ትጉሕፈም ኣላ ኢትስ very very shocking reality እጂ እዚ ብፖለቲካ ጥራይ ዝመስለኩም ዘሎ ብወታደራዊ ዓይንኻ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ሓድሽ መንገዲ ሓሳብ አንቂደም ኣሎ And what then? And I totally agree. And on this whole diplomatic sequence, so President Macron held actually 2 summits back to back with European leaders, not only from the EU in Paris. What did you make of that, Mark? Is France is Macron kind of going solo and making the EU look even more dispersed? Well, the EU is dispersed. Let's be very clear. I mean, not everyone was at the table. So it wasn't a European summit. A European summit was also not held in Brussels or in Strasbourg, perhaps, if you want the European Parliament seat over there. So the fact that it's being held in Paris, that not all EU members are part of these discussions, it is indeed Macron trying to say, okay, let me have a role, let's play a part. And then you have other countries going in other directions. We've seen that. It just shows that the European Union really today is indeed without a strategy, without a common foreign policy, and indeed even without a security policy for its own continent. It's a very very shocking man. ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም ኤውሮጳ ሕብረት ዝኾነ ይኹን ናይ ሴኩሪቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ብሱል ዝኾነ መርሕነት ከም ዘይብሉን that's why ማክሮን ብወገኑ ክስሕቦ ይፍትን ካልኦት በቲ ይስሕብዎ ኣብቲ ይኸይድ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሓበራዊ ነጥቢ ክበፅሑ ይክእሉን እዮም it's just a mess ይብልዎ mess ከምዚ በቃ መፃወቲ እዩ ብግምጣሉ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ንኸይድ ቀባፅ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብሎም ኣሎ Negotiating with Russia, Ukraine, trying to get that horrible situation over with. It's terrible. I've had very good talks with Putin, and I've had not such good talks with Ukraine. They don't have any cards, but they play it tough. So Donald Trump ድማ ነዚ ኩናት ዝጠጠው ከነብሎ ንፅዕር ኣለና ሕማቅ ኩናት እዩ ዝሕዝን ኩናት እዩ ምስ ፑቲን ኣዝዩ ደስ ዘብል ወይ እውን ውፅኢታዊ ዝኾነ ቴሌፎናዊ ርክብ ኣካይደ ምስ ዘለንስኪ ግን ብዙሕ ዝዕግብ ኣይነበረን ግን ተዘራሪበ ይብላ ኣሎ ዘለንስኪ ዘለዎ ፀገም ንምዝራብ ማለት እዩ ዩክሬን ወላ ሓንቲ ካርዲ ዘይብላ ኣብቲ ኔጎሲዬሽንስ ማለት ሕቡእ ካርዲ ዝኾነ ዘይብላ ጠራዕራዕ ክብሉ ይፍትኑ ኣለዉ ኩሉ እቲ ካርድታት ምስ ራሽያ እዩ ዘሎ ኢልዎ መሬት ሒዞም ዘሎ ሰራዊት ዘለዎም ወታደራዊ ዓቕሚ ቁጠባ ዘለዎም ነቲ ኩናት ከቐፅልዎም ክስዕርዎን ዝኽእሉ ራሽያ ኩሉ እቲ ፀብለልትነት ሌቨሬጅ ዘለዋ ወይ ካርድታት ዘለዋ ብሙላእ ራሽያ እያ ዩክሬን ግን ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ከሎ ጠራዕላዕ ዕብል ኣሎ ዘለንስኪ ብምባል ዝገልፀ ዘሎ እዚ ንባዕሉ ካብ ኣሜሪካ ክወፅእ ከሎ ውርደት እዩ ንኤውሮጳ ውርደት እዩ But we're not going to let this continue. This war is terrible. It's been a very somewhat historic 4 weeks, and we have a couple of things in the works. We're negotiating with Russia, Ukraine, trying to get that horrible situation over with. It's terrible. It's just so terrible. I see pictures that you fortunately don't get to see. You don't want to see them. And that is bad for Ukraine, and it's bad for us on a humanitarian basis. I've had very good talks with Putin, and I've had not such good talks with Ukraine. They don't have any cards, but they play it tough. ብሓፈሻ እንታይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኩናት ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ምዃኑን እቲ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ስእልታት መብዛሕትኡ ሰብ ክሪኦ ዘይክእል ማለት እዩ ክትሪእዎ እውን ዘይትደልዩ ናይ ብሓቂ ሕማቅ ኩናት ምዃኑን እዚ ኩናት እዚ ድማ ብካልእ ገለገለ ገሊፍካ ብሰብኣውነት ጥራይ እንተሪኢኻዮ ቀልጢፉ ጠጠው ክብል ዘለዎ እዩ ዕንወት እዩ ዝካየድ ዘሎ ጥፍኣት ናይ መንእሰያት እዩ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ብዝቐልጠፈ ጠጠው ክብል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወረባት ኤውሮጳ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ማለት ናበይ ገጾም እዮም ክኸዱ እንታይ እቲ ምርጫ ናቶም especially ኣብ ሚሊታሪ ዓውዲ ዝዛረብዎ ዘለዉ ጥራይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ትክክል ኤግዛክትሊ ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ጥራይ ድዩ ወላ ካልእ ኣለዎ እዩ President Zelensky has rejected a draft giving Washington half of the income in exchange for military aid already provided by the U.S. Fighting near a Ukrainian village on the front lines last year. Tank battles raged above ground that geologists estimate holds hundreds of millions of dollars of lithium. That's just one of the resources that Ukraine has significant deposits of. There are also deposits of graphite, titanium, zirconium, and rare earth metals spread across Ukraine. Sorry. ሓደ ካብቲ ንዶናልድ ትራምፕ ምስ ዘለንስኪ ኣባይስዎ ዘሎ እቲ ናይ ቃላት ልውውጥ ወይ እውን ገለመለ ኣይኮነን ዝያዳ ዶናልድ ትራምፕ ናይቲ ዝኸሰርዎ ድሓን ኣብዚኣ ከስማዓኩም እሞ ካልኣይቲ ቪድዮ ነይራ ብግልፂ ስለ ዝዛረብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ እዩ Affect Europe, and we put in 3 times more money. We're in for 300 billion, they're in for 100 billion.
And you know, Europe is also doing it in the form of a loan. Biden just gave them money. There was no loan, there was no security, there was no anything. So we're going to either sign a deal or there's going to be a lot of problems with them. So we're going to sign a deal to get security because انتهى بتزلو دونالد ترامب نحن 300 بليون كفيلنا لنا اوروبا كن 1 بليون وناي كفلونا له اوروبا ابزاوني باسلو مسو زقطرታት ዝካበይ ደምጾ ዘሎ ካልኣይ ኤውሮፓ ጓራሓትን ክፋኣትን ስለ ዝኾኑ ነቲ ዝህብዎ ዘሎ ገንዘብ ብሙሉ ብመልክዕ ለቃሕዮም ዝህብዎ ዘሎ ንሕና ግን ጆ ባይደን ደቂሱ ከሎ ብዘይ ለቃሕ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምልሲት ዝኾነ ነገር ዘይብሉ ብናፃ ይህቦም ነይሩ ከምኡ ዝበሃል የለን ናይ 300 ቢልዮን ሂብና ዘለና ግብረ መልሲ ክትባና ኣለካ ካብቲ ፀጋታት ኣይቲ ሃገር ክንክፈል ኣለና بعلم نتوكينا جميرهم بفنجع جميرهم نتهاجر عنيهم سقاطاتنا عنا يزقب عنا يبلو له تحققنا مثلنا أمريكا دمازيو إذا قلنا رجيم تشينج تبدأ لا نشتي ورقاتنا رجيم تشينج صحافوا لهم نعم بيبا يا أمريكا تحجزنا ستيت ديبارتمنت تحجزنا تبدأ لا يبنوا أيديا بخمي كم سرعة كونتات نعها لك مجمرية أبتا قد قاد مسوتوها زبالو خايخات قبر يو هاف نو تشانس قال ريبورت سنة زريزة لو زلنسكي قتل كم زغل زارب نزي كونترات زنت دي فريمو بهيوت قتل كم زي كل ونزي أمريكا تقرب الزلا شوف درجة كم عينت متقاطعات كم زلو حرايك بالقريب خم زلو نيزنقر بصغر بازر أخو ريبورت دحن بفيديوهات مسلسل هم سألكم ينبر almost حرايك بالقريب خم زلو معناته كابزنا أمريكا بس عادية كوتس أيكلني فجنتايو it's a pretty interesting time in America ماسك سلستقلعه قدم ماسك دينيروانا human rights نا democracy نا قلملز بالماسك تخدينهم يمسرقوا ليرهم ابزوان زي دونالد ترامب تاكس دونالد ترامب بزي عايز فتوان ماسك زبحال يبلون اوروبا صوم كسرقوا خلوهم نحنا بيننا تعرفنا نيرنا دك اسي سليبي جو حنت وعل زي قبره بار ناي تخلو كم حجز نبره ناي 500 بليون كونترات كتبنا لك معدنات راح يكونن ودبات لما بملو كل عصروا اب حيل كلهم كم زل درجه نتا يوكرين كولونيناتهم كغبروا امريكا كولونو كويبلان جزات كويبلان تكنن دبوب كوريا نابنت اب ديو كولونينا امريكا يمزلوا زخونه ነገር ከአሜሪካ ወጻይ ገብራይ ክል ጀርመን ባሉ ካብ አሜሪካ ድሌት ወጻይ አንጻር ሕኮ ይከይዱን ምስራሻ ተባይስ ዘሎ ቆጠባናት ድርመስ ዘሎ ስለዚህ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ ናፃ ዝኾነ ሃገራት መስለኻ ግን ኣሜሪካ ተመሓድር ካብ ድሌት ናይ ኣሜሪካ ወጻይ ክትከይድ ዓዲ እንግሊዝ ንባዕሉ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ኣሜሪካ ኮሎኒ ኣብ ዝዋን እዚ ዓዲ እንግሊዝ ብቐዳማይ ዝሕፍር ገይሮም ኢለኩም እዮም ናብ ናይ ኣብዚ ናይ artificial intelligence أو على تغيير زنبرتي هذا نيرو كومينيكي مودا تكفرمول زغبم أمريكا أيفرملون إلى عد إنجليزكا أيفرملون إلى نا أمريكا مختل بريزنت ناتهم تزاري بنيرو سلمتاي كم زي دلي وقت كنا ذا عد إنجليز سلمتاي دي فرمتلو ولا عد إنجليز أيتفلتني أمريكا سلا زي فرمتلو تراي زي ولا في يونايتد نيشنز بزح فيديوهات على رأيوه انتهى كجبروا مخانو تلوخنا عد إنجليز إنتنا أمريكا يزتمت يدو كالعليا يلعلن it's just embarrassing زلوا درجات إنجليزي بعد أكتر خاي جبر كم زي independent حيل زلوا قالوا لا حنتي أنصار أمريكا حنت سقوم تخجبر هاي كلني أمريكا تجرا الشيء ترايز قال كأود في الله ساعتي يو زلوا إجنا إلى نرلنا لو ترامب نتناي حبتنا يوكرين وموساد كل زك على خجبر مخانين نرلنا الزخام تتخيل لنا مثلنا أمريكا نحق زكاة لنا قبل قالوا نزيم we have to do that we're spending our treasure they're spending their blood they are and they're very brave and in every way you can imagine but we are spending our treasure on a country that's very very far away and it's okay but we have to be treated the same as Europe is being treated. Europe gets their money back. Europe is basically giving nothing because they get it back in the form of a loan and it's a guaranteed loan. We don't get our money back and we're losing. I mean, we don't want to do that anymore, so we're signing an agreement hopefully in the next fairly short period of time that will assure us that we'll get $400 or $500 billion back. We're in there for $300 billion. Now, one other thing. Europe is at 100. We're at 300. We think it has to equalize. In other words, they have to come up with more money because it has a big effect in Europe. It doesn't have much of an effect on us because we have a big. So Donald Trump in Europa بغماي كم زريوم كم زي تصلنا أوروبا زلنا قلعد مسلم سبات الله نا Donald Trump in Europa سلاد سأله ما يكون كم مزج بريزبل تفكرني أوروبا مزمس سلازنا برونت مزمزة زعس أوزل لغنا أوروبا يحاسيهم يلغون يزبل حقيقة أوروبا مزمستين بالحر مجارجة سرقوا زفتنا مخانم كل تقطعاناتهم عم مزمزة ولا نمزمزة أنا أمريكا يزبلهم زلوا نعبدنا أوروبا تعرف كقبر لهم يقبل كله كان حقوق سايكون قبر له أمريكا أوروبا نعمتات تعرفني روى من نبرتنا أمريكا مالتي that's why هجي كم تنسوم قبروا ليه قبري يزبلهم زلوا كم تنحنا نقبر نحرق كذا ما عين هلوني نايم زبل زلوا
ስለዚ እቲ ኣሜሪካ is a big market ነዞም ኤሮፓን ኣሜሪካን ካናዳ ገለ ምለኻ ቤዝ ዛቶም እዩ እስከ ኤሮፓ ካብዚ ወፂና እንታይ ክንገብር ኢና ዝብል ፕላናት ጀሚሮም ኣሎ እስከ እቲ ፕላናቶም ከመይ ይመስል Europe afford to go it alone on defense, or at least without the substantial support from the U.S. that it's come to expect over the past 8 decades? Well, my guests today have written a new report on just that question. So, ኤሮፓ በይና ክትከዶ ትኽእል ዶ መንገዲ ብፍላይ ሴኪሪቲ ናታ ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ ሲ በይና ክትከይድ ትኽእል ዶ I mean 27 ሃገራት ኢና ንዛረብ ዘለና ዩሮፒያን ዩኒየን ዝበሃል 27 ሃገራት ኣሎ ኣብ ኔቶ ተኮይኑ ድማ ተወሰኽቲ ሃገራት እውን ኣሎ How come ክንዲዚአን ሃገራት ንሓንቲ ሃገር ራሽያ መኻል ይስእኑ I mean you just tell me what is the problem with this ኣብዚ ናይ እዚኦም ፀገምሲ እንታይ ፀገሞም ኣብቲ ኤሮፓ ሕብረት ተኣኪቦምሲ ከምዚ ኢሉ ክሓትት ዝኽእል የለን ቁጠባ ናይ ራሽያ ክንዲ ምንታይ መሲልኩም ክንዲ ቁጠባ ናይ ቤልጅየምን ናይ ኔዘርላንድስ ብሓደ እንተጌርካ ክንደን እቲ ጂዲፒ ናታ የዙ እንተኮይኑ ማለት እዩ How come ክንዲዚ ብ17 ትሪሊዮን ዝትመን ቁጠባ ኣለና እናበሉ ምክልኻል ዘይብሎም ሃገራት because ምክልኻል ማለት ወረቐት ኣይኮነን ስራሕ የድልዮ ዲስፕሊን የድልዮ ዋጋ የድልዮ ምፅማም የድልዮ ሰራዊት ክትሃንፅ ተኮይንካ ብዙሕ ባጀት ኢኻ ተጥፍእ ብዙሕ ፃዕሪ ዘድልዮ መንእሰያትካ ናብ ውትድርና ክኸዱ ክትገብሮም ኣለካ ወዲ ነይሩ ናብ ጓል ክቕየር ዝደላ ኣይኮነ ወታደር ዝኾነልካ ባህሊ የድልዮ እዚ ካልቸር የድልዮ ባንዴራ የድልዮ እዚ ሃገራውነት የድልዮ እንተደየለ ንምንታይ ኢኽ ዋጋልካ ንምንታይ ኢኽ ወታደር ክኾነልካ ስለዚ ነዚ ኩሉ ጥሒሶም ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ነቶም ከምኡ ዝገብራ ዝነበረ ሃገራት ከም ባዕለ ኤርትራ ድማ መላገፂ ኤርትራውያን ፌስቲቫል ገይሮም ባንዴሮም ሒዞም ክሪቦም ከሎ እዚኦም ደናቑር 200 ዓመት ድሒሮም ዘለው ይብሉ ነይሩ guess what reality ሃገራት ምዃነን ኣይተርፈን እዩ ኣበየናይ ክፍለ ዘመን ይነብራ ኣለዋ ፖለቲካ ውትድርና ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ ኣብ ሃገራት ከም ኤርትራ ኣብ ሓደ ተነቃፊ ክጎብጠኩም እየ ኢሉ ለይቲ መዓልትን ዘንባሖቕ ፀላኢ ዘለዋ ኤርትራ ውትድርና ግዴታ እዩ ምርጫ ኣይኮነን ግዴታ እዩ ራእይ እንታይ ኤርትራ ባላንስ ክትገብረሉ ክትክእል ኣለዋ ንሓዋሩ በዚ ሕጂ ትኸዶ ዘላ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ እያ ስጋት ገለ መፍትሒ ክግበረሉ ክኽእል ኣሎ ኤርትራ ሙሉእ መንእሰይ ሙሉእ ኣብ ሰራዊት ንሓዋሩ ክነብር ኣይክእልኒ this is not possible ትርጉም የብሉን እውን እዚ ገለ መፍትሒ ክግበር ክኽእል ኣሎ of course ናብ ፅቡቅ ኩነታት ትኸይድ ኣላ ኤርትራ ሕጂ ንመለስ ናብ ዚኣቶም Guntram Wolf and Alexander Bolikov are both with the think tank Bruegel in Brussels. Welcome to you both. Guntram, I want to start with you. How urgent is this question of Europe's ability to afford its own defense in full, apart from the U.S.? Well, I think the question is super urgent. We have a new U.S. administration that cannot be relied upon, to put it mildly and politely. And I think we need to be clear that this habit of relying on the United States that is quite deeply ingrained in our collective DNA, societal DNA, and that is actually also very present in security circles. I mean, እንታይ ትብል ዘሎ ኤሮፓ ናይ ኣሜሪካ ፀቅዒ ኮይንካ ምኻት ወይ ኣብ ኣሜሪካ ብሽክሌታ ተጉርቢትካ ምኻት ከም ንቡር እቲ ትክክለኛ መንገዲ ጌርና ወሲድና ኢና ካብዚ ሓሳብ እዚ ክንወፅእ ኣለና ኢሉ ኣሎ ከምዚኣ ካብ ዝብሉ ጥራይ 5 ዓመት ገይሮም ኣለዉ ግን ዲስ ፒፕል ካብቲ ዘረባን ካብቲ ኩነታትን ክኸዱ ይክእሉን እዮም መፅሓፍቲ ይፅሕፉ ሪፖርት ይመፅእ ገለ ስፔሻል ገለ መለ ይግበር but they are addicted ወልፊ ኣለዎም ወታደራዊ ሓይሊ ንኸይገብሩ እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ኩሉ እቲ ባጀት ናቶም ኣብ ዌልፌር ስቴት ስለ ዝጠፍ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ፖለቲከኛ ነቲ ንዑ ዓፂኡ ነቲ ገንዘብ ናብ ምክልኻል ክገብሮ ነፍሰ ቅትለ ስለ ዝኾነ እሲ እቲ ፀገም ናቶም እቲ ፖለቲካ ናቶም ክቕይሮ ይክእልኒ قدملهم ديمقراطية زبالت زعبي سقمنا تغمزي من قد نخدكير كسبنا بتفعت بتصعيد بزلوا معناته البوليتيكا كم روت أزغل نجار ترايد جبر نتي أنا benefits وهاب زلون حزبي كتفوين حريل كمان يخبر تكا نتي هاجر زد لياسيو تريرو سنة يدليا نتي تريرو سنة من يصدق that's a big problem at هاجر زل مالتي أبي أوروبا بتكونتيننت هذي بفلتيهم تصبوا مهات في وما يكونن ولكن كان بسجي كمل سانديزيا وتهدراو قد حدا مستيراو حبريتا زبال سمسكبسي So Trump has declared war on Zelensky. Ukraine's president is trapped. There is no easy way out. He can either accept a bad deal from the US or reach out to Europe for help. Because, unlike Trump, European leaders do not question Zelensky's legitimacy. He is the elected president of a free system. This is not the case of Vladimir Putin, who kills his opponents. He prevailed against his competitors, and there was a very clear, unequivocal vote by the citizens of Ukraine. So, بحبش أن زلنسكي نمكل خال جاي يبلون جاي يقبرون يبلون من تمرحتنا أوروبا. Okay. He needs more than words. He needs weapons or some kind of diplomatic leverage over Russia. Can Europe step up to defend Ukraine? Can Brussels take control of its own defenses? Just a few weeks ago, this seemed unthinkable.
ኤሮፓ I think at best emotional support እዮም ክገብሩልካ ዝኽእሉ ክሓቕፉኻ ይኽእሉ ኣጆኻ ክብሉኻ ይኽእሉ ምናልባት humanitarian ረድኤት ክብኻ ይኽእሉ ቃላት ናቶም ጽቡቕ ገይሮም ከደዓዕሱኻ ይኽእሉ ኪኑ ዝኸይድ ግን ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ዓቕሚ ዘለዎም ኣይመስለኒ we don't see that የለን ደየለ ክብሎ እቲ ኣፅዋር ብጣዕሚ ውሕድ ኣፅዋር እዩ ዘለዎም ገዚኦም እዮም ካ ክገብሩ ዝፍትን ነይሮም ኦኬ ሕጂ ሓንቲ ሓሳብ አንቂዶም ኣለዉ እንታይ For decades, European and American defenses have been inseparable. But as Trump intensified his attacks on Zelensky, Europe began working on a plan to deploy troops to Ukraine and take matters in their own hands. The details remain scarce, but France and the UK are leading this effort. They're conducting assessments. They're exploring what a potential peacekeeping mission could look like. It's too early to put a number to this. Everything hinges basically on the terms of the peace deal. If Russia and Ukraine end the war on favorable terms, a small European force should be enough. But as things stand, جد حتى ني يوكرين كما يجركا وتهدراوي سكيورتي كتقبر لا تخل جارانت كتبات تخل مهنياتو ولا مصراش اسمع كجبرت قينو أمريكا دما سراوي تكسد زي تخل تقينا من يونتي سمع تجبراون كون ويون تالاك زين خيقاتم جارانت كبز خل نيروبا حيلي كم جبر عقم اللودو دلونا تالودو سراوي تالوم دو ليلو خل دما دون راشا خطفكر دو يتحتو معناته راشا ابتي زر ديسكشن زلو زر على صبلتنا زلو هاجر مخانمتن انا نيتو اوروبا مالت اكل نيتو سلازغونه نيتو سراويت ابت بوتا تقاتو ايدلني زبل مرقص خم زلو ايد فلت جن ابت نيغوسيشنز منالبات ابو حراك تبل تخلت خو قمتي كل زنريا زلنا اوروباويان بمولهم تاكيبهم حدا 30 شيخ وتهدر كقومي يقولوا لي تحتو كلهم فريهم على كلهم كقبروا ايدلني it's just shocking اسرائيل شو عتن هاجر 30 شيء وتهدر كوتو اي كلهم يمزلو فرس له زلو دايما تأمان سلو زلو راشا قال خيت قبرهم كاس له دفورمانيات امريكا سلازي لا قري غير لهم زلو حج امريكا انت زي لا تقول عندار زربا نابيغا سو خيت خمسه and today that kind of deal seems unlikely, especially if Trump continues to dismiss Ukraine's concerns, in which case Europe may consider a larger deployment, complete with air power, drones and air and missile defense systems, basically a full-scale military deployment with 30 to 40,000 troops. Many experts have quoted this number. However, neither the UK nor France have confirmed this, and they're unlikely to discuss it in public. Reports say they do not want to show their hand to Russia, or the Moscow is already issuing warnings. We are certainly following all these reports most closely. We are following all the sometimes contradictory official statements of the Europeans on this matter. This is a matter of our concern because we're talking about the possible eventual sending of military contingents of NATO countries. بحفشة تي أوروبا بزح نجار يزراربو كم زلون بقلت حيكون زلو بحبو يزلو تسرب كورس راشا كله كتفلتون سلا زي دلي زلو but the problem is Russia already متنقاطها تبالا معنا بس يوكرين واقع لنا حدا كابز واقعنا زلو دما نيتو زبحال أب يوكرين كأتيو نا أوروبا نا نيتو سراويت نا يوكرين كأتيو سلازي بعك أب سلام كوينو دي ولا وحس سلام كوينو نا أوروبا نا نيتو سراويت أب تبوتات كرأي بلون نيتو زبحال مس يوكرين ركب كله يبلون يا تبلان دونالد ترامب ما تقبلوا والو زيا أوروبا حجي قال شفت كفطروا والنجر كفطر يمس فتنو زلو مونغو but I don't know if they will have the chance to do that. بحبيو خد عامون الذي سئل كبعض كاتر عرايم to Ukraine. Russia rejects any European peacekeeping mission. Their foreign minister Sergei Lavrov has taken it a step further. He has issued a warning. Lavrov says such deployment is a direct threat to Russia, even if the troops serve under a different flag. Moscow has demanded an assurance from the US on this. It is their precondition for any peace deal on Ukraine. Basically, Russia wants to know what's going on, and it wants no Western peacekeepers in Ukraine. So the US has sought clarity on this from Europe. A few days back, they sent a questionnaire to Brussels. They want the specifics about potential European deployments. And listen to the questions that they asked. Would your country be willing to deploy its troops to Ukraine as part of a peace settlement? How and where would these forces be deployed, and for how long? What بعفشة تي أولا أنا توكينات بخميك هون كم زغل عبي أزارة بارستيو جن نما لسابتنا أوروبا بركة عامق الذيو is actually quite questionable. And so, yes, we need to be ready to, in a relatively short period of time, to stand up to our main threat. And the main threat at this point is Russia.
Russia is, of course, also the big threat here in Europe. In your report, in fact, you write that its military is now bigger than the one that invaded Ukraine in 2022. In fact, if you compare 2024 to 2022, it produced more than 3 times as many tanks and more than double the numbers of both armored vehicles and artillery pieces. It also produced significantly more long-range missiles. ናይ ኤሮፓ ነገር ኩሉ ነገር እንዲሁ ካድና ከፈዝ ኸይት ካልና ማዕበለ ኸይት ሶም ግን ታሕቲ ጥራይ ራሽያ ኣብዚ ዋን እዚ ብሙሉእ እቲ ኤሮፓ 27 ሃገራት ብሓደ ተኣኪበን ኣይክእላን እየን ኣሜሪካ እንትደየላ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ 2022 ዝነበረ ሰራዊት ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ራሽያን ሎምን ዓብ ፍልልይ ዘለዎ ኣብቲ ቀደም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኣብነት እቲ ታንክስ ኣብ 2022 ዝነበሮም ከፍርይዎ ዝኽእሉ ዝነበሩ ማለት እዩ 485 ከፍሪ ነይሮም ዝኽእሉ ነይሮም ተኮይኖም ሕጂ ከባቢ 1550 ታንክ ንዓመት ከፍሪ ይኽእሉ ስለዚ እቲ ኬፓቢሊቲ ናቶም ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ናቶም ኣርመርድ ቪሄክልስ ኣገዳሲ እዚ መኻይን ኮይነን ግን ንዝተፈላለየ ዕላማ ካብ ንኩናት ዘገልግላ ማለት እዩ ኣርመርድ ቪሄክልስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተቐደም ኣብ 22,280 እንተነይሩ ሕጂ 5,700 ከፍሪ ከም ዝኽእሉ ኣርቲለሪ ሼልስ 180 እንተነይሩ 180 ብቁጥር ድዩ ወላ ኣይዶን ፐር እንታይ ምዃኑ ኣይተረዳእና ኣሎ ሕጂ ብ450 ስለዚ 2 ዕፅፊ 3 ዕፅፊ ከምኡ ሎንግ ሬንጅ ሚሳይልስ እንተሪኢኻ እውን 336 እንተነይሩ ሕጂ 800 ስለዚ ኣብ ኩሉ ደረጃ ራሽያ ክሳዕ ክንደይ ዓብያ ከም ዘላ ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ 100% 150 ኣብ ገሊኡ 200 20% 440% ከምኡውን 435% ስለዚ ራሽያ ሚሊታሪ ኤክስፓንሽን ያገራ ኤሮፓ ኸ ናቲንግ ምዝወዳደር ዝኽእል ስለዚ እቲ ፀገም ናይ ኤሮፓ ታዕ ክንደይ ክብስ ከም ዝኽእል በዚ ይኻትር I want to ask you guys, maybe Alex, we'll start with you. Where is the sticking point here when we look at Europe's defense? Is it money? Is it manpower? Is it equipment? Is it all of the above? There are a couple issues that are real sticking points. Personnel is, of course, one, in that we have something of a recruitment crisis, which is not unique to Europe. It's also the case in the US and interestingly enough, the case in China. It is not, however, the case in Russia, which can afford to pay contract soldiers very generous salaries by local standards and still benefits from a shared cultural heritage that allows it to mobilize large numbers of men. Equipment, of course, another very serious problem that we have. We have the totally fragmented procurement landscape where the cost of items is much higher than it should be, even compared to other big spenders like the United States and especially compared to Russia and also China's. Okay, بحضر زبالة أوروبا نقرأ تقول كبيت كم زخنة زنقر هذا organize سلزي كونو بأوروبا درجة كبروا سلزي كله تن هجراتنا نشتي سلزي جزا وعجا كبروا يزخون economy of scale بلوزي بزوح بحد خد جبر كلها بزوح وتس يتعاونت على اللي بأوروبا كمية لين حديك ببوغون سلزي جبر تن هجرات تدي فلس نيتو كبحال كله حبراوي كون تن هجرات أبال هجرات ببوغون إن كجزا زلون زغا economy of scale هيبقى كاني نعبي كيركا procurement بال بجملة خد قال عدل هيبقى كاني وزين نفسه خاله أقام كم زفتر قبل ما ولا بقعت equipment ونسلا زي اللي يوزنا قر أبزيا حنت تونيرات تسكن. It's at the EU. That sounds easy when we're looking at just about 0.1%. Why is it so hard for nations to do that? Well, I mean, just to be clear, so the 0.1% is the amount of support that we would need to provide to Ukraine in addition to what we are doing at the moment in terms of military support. So at the moment, the United States supports Ukraine to the tune of 0.1% of EU GDP per year. That's 20 billion roughly. And that 20 billion would be missing in case. So كل زربة أب ورقات أب تليفون أب تشمو خين كخت زربة خلها كل كخون زخلن زك علني دمسلجن at the end of the day ولا حنت خقم راعي كلهم يمزلوا because أنتن السمز دلي وزلون أتي ككبر زخلن مالت بزوح أسوار كسرح كخلاله باجت على تجنزب كابتو طبعنا قرب تلاقي أنت نجبر نيرنا نجارات خون مخاله جن نعوك كجبر زخل وينعوك كجبر مرج أزلو ويشوحات زلو حجر يلن سلزي حركاتي defense برجري EU defense spendings بالزلو قبل 10% نفس السنة فرعان كليب زخلوا له من قدي تعري جبر كم زلو يزن جرزلو so يبتسحون كلا رسيب أبتع أنت بتجمر كلكم أي معدنات سكان المنس. In the areas controlled by Russia, but much in the territory Ukraine itself still controls. This European deterrence plan together, and Macron says he wants to try changing Trump's mind. I'm going to tell him that he can't be weak in the face.
شوف انتهينا نرجع لنا أوروبا كل زكالات تقبر تفتن كم زلا بكل من قد تسعر كم زلا but again أتي دليتاتنا تومن أتي زخون زلو تأكيدا زخي زلون نعتاتهم بزمج ويون نعتاتهم بزوات من قد خونا يكالنا له and so far كم تزدلك عوتو لا يكالونا له فلو خاتنا أوروبا فرنسا يقولنا هاد إنجليزنا أنا بدونالد ترامب كيدهم من وقف الدنيا نملس أبزيا مجمرة أوروبا نزيا دلت أنا أرخب قانتني. Don't have a, we are totally in a reactive mood. We react what Russia does, what Trump does, instead of this kind of summit could have done weeks ago, well before Trump administration even took power, to discuss different possibilities and have different scenarios, have a plan. Yeah, I mean, it could have been a sort of coalition of the willing in parallel to the EU, except that there's still... Yeah, انتهي بلالو دونالد ترامب مسمى ما أب منيك سكيورتي متيو مردم سنجرا كاش تبتبيل كان باريس غيد قد من السمو متو كل خاب سلطاني خانيركا أقدم كا سيناريو 1 سيناريو 2 سيناريو 3 سيناريو دونالد ترامب خمسين تغيروا خمسين جبرنا خمسين تغيروا خمسين جبرنا خمسين تغيروا خمسين بالله الكاس أقدم كا دونالد ترامب جينا على 4 مستمرة ورح عصرت هذا على 4 4 تمريتو بريزنت كم زخانة تفليتي أوريدي لازم كمت عند حرقينو سميت جيركات أكيد كاب سيناريوس جيركا كم زند حرقيرنا خمسة جبرنا غليل كات متدالة خاز يوم جن بفتش كد معزخولي يكونون كنا بالكلنا مجنانا يكونون ده هذا سبنا جيرنيرو أبت تجراي ما أتوي وعلى زجبر طريقهم زملاء تجراي اللي كلهم زين وعلى زجبر أبتي تأكيبهم وعلى جيرو تحدوا وعلى جيرو مجلس وتيو قال ما لي بحال أتكون تاجنا بتجراي تقول فش بس تبوا على سنتاي ترجموا أنا جرمني قال سرح كلهم دين مخاني خاطب الكابو على وتاي أوروبا ما كم يوم كابو على نابو على كاب أخيبا ناب أخيبا قال ما لي conference here and there and the result is nothing practical solution كم تزغل ومفتاح كم تزغل لك كعزغل سأني هم دونالد ترامب زجبر حاجة خانة عقل صبت كا وعلى تاتي قبر لو شو انتاي مالتي reactive مبر proactive زغونه policy making وين decision making كم زي اللي نرجع still no concrete result coming out of it. Exactly, and that's a very bad image that we meet, discuss, no decision. That really doesn't show that the European strength, so to say. One of the things that the Europeans have been discussing is the question of possible troops in Ukraine. Of course, it's something Macron himself has talked about for a long time, regarding French troops at least. Mark, do you think that's a realistic proposal? No, I mean, this is just proposing something. Like, you've got no strategy for negotiations. You've dealt with this so badly that you're not even invited today. Right? I mean, and that you don't even have a legitimate claim right now because you have not taken any initiative. Let's be clear. Diplomacy has been the complete absence of European strategy over the last years. And then you say, but maybe we can deliver the troops. To do what? You know, if you want a security presence there, if you need a peace force, make it the United Nations ones. Why not? Maybe the Indians or the Chinese or I don't know. Oh my God. Yeah, this is the reality, man. نبحكي تصبح زربهم زرب زلو نبحكي أوروبا نزيا قسم نيروا نزيا قد قبر نيروا فيكتور أوربان بتدقق من غير وميو دبلوماسي زي بالعالم ترجمي يبلوني الوميرو كيناتا كحال نيوكلير نايجلن كيكيد دبلوماسي قبر لنا دبلوماسي سلزبالة دمانعو قدا غيرهم لنيرهم أوروبا is really a policy مرحتنا أوروبا fail غيرهم big time بزحفر من قدي دايم زلزلو حجي سراويت توصانا دو قالوا حدا قدامي نغير تايلوم أخيبا نقبر وسانة جن يلن يلو وعلى يقبر قال ملا يقبر كونفرنس يقبر وسانة جن يلن يلو كلنا نسامع على وسانة يلن بس واي استمع على أوروبا حدا نبتقيد حدا نبتقيد حدا حساب يغرب حدا ينسكو حدا قال يقبر وسانة يلن يلو اتكالا ندرو يزلنا دما سراويت كنقبرنا يبلالو نابي كنت قبري سراويت خي انتي تبلان بس خابت أولا يلقى انتي سامع علو يتفلتني أولاك تمسك قدم سبك الجمران يركع أي قبر كايو سلازي أبزو وانزي نسوم زهابو خاطر خاخد قبل تخل إذا قدايكا سكيورتنا أوروبا أمريكا سكيورتنا أوروبا كتوسني له نبحكي إزت نسوم عزلنا ينعبتي عزوا خيباتاتنا توم تايب بحالو خونوم أنا يردامن يعمل قن أبتعزوك أخيباتاتنا توم نعت عدم زواق عاصن يروم تزغون أكتمس درجة يمودا أون كاتب الوتحادة it's just تكونتاتنا أوروبا جت حساسب مخانو بزي خاطري نابي قصهم كخديوم بعلم اللوو أبي أوروبا سلزلنا أنا ونستنكفنا سلزغوني of course we worry about it but still كريو خلوه تي تفشلنا نايسنا حسابنا حسابون ناي common sense تفشلنا خمسة قات أما بزي خاطري لحراب تسلطان زلون بتخكل تسلطان سلزقبهم دي ولا ويس نكالا أجندا نخقبرا بتسلطان يموت اللون ينقرأ كاي معناته أزز الرب زلو فلو مستيراو زربا ويون
ዓብይ ገለ ነገር ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ኮመን ሰንስ ዝበሃል እዚ ማንም ሰብ ክሓስቦ ዝኽእል እዩ 3 ዓመት ተተዋጊኻ ኣብ ገለ ፖይንት ዘተ ሰላም ክጅምር ክትክእል ኣለካ እቲ ኩናት ክቕፅል ኣይክእልን ዩክሬን ትሰዓራላ ትጠፍኣላ ትብል ተለኻ ምስ መቀናቐንትኻ ዋላ ሸምግሉ ናይልካ ብካልኦት መንገዲ ጌርካ ዝርብ ትጅምር እዚኦም ብፍጹም ዝርብ ምስ ፑቲን ከይግበር መንገስ ወተጃ ኣብ ብርክ ፑቲን ክትወጥቁ ኢኹም ካልእ ምርጫ እውን የብልኩም ዘየለ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ቤላ ገይሩ ክሕምሰኩም ይሰታ ኩነት ተፈጢራ ዘላ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ናይ ሆፕ ገለ ነገር ተማሂርና ኣለኹም ከውን ተስፋ ገብር ላይክ ግበሩ ፕሊዝ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብ ዝኹዴ እዚኣ ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ንደቁ ክምህሮ ዘለዎ ኣገዳሲ ማዕዳ መጀመርያ ነቲ መቑሸሽ ናቶም ኣክንዲ ናይክ ጫማ ወይ ኣይፎን ቴሌፎን ክገዙ ዝፍትኑ ናይ ናይክ ብርኪ ወይ ናይ ኣፕል ብርኪ ንክገዙ ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ክምህሮም ኣለና ምክንያቱ እቲ ሓደ ዝዓርግ እቲ ሓደ ግን ንሓዋሩ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ኣክንዲ ቲቪ ወይ ጌም ዝፃወቱ ሓድሽ ትምህርቲ ንክመሃሩ ክምዕብሉን ክንዕድሞም ኣለና ኣርኣያ ክንኮኖም ኣለና ሳልሳይ ድማ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓድና ክንገብሮ ንኽእል ገዛ ድዩ ቢዝነስ ድዩ ምሳና ኮይኖም ኣብቲ ቢዝነስ ተሳተፍትን ተኻፈልትን ክኾኑ ምዃኖም ንእምኖም ኩሉ ግዜ ድማ ንምሃሮም ነዚ እንተርኢናዮም ንሙሉእ ሂወቶም ክቕፅልዎ እዮም ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮግራማት ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ ቨሪ ማች